पाउचेद युमफम उइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी अमरा बेंगोली की खंगफम आंदोक्तबगी माहिरोइ लुप मरिना सेकदरी बाकुल चंद्रा रोइगे एफएजी अमुक मई थाखरे अमरा बेंगोली की खंगफम आंदोक्तबदी येलोंग मिसिंग तमिना लैरोइ जेसी आईएलपीएस अमरा बेंगोली कौबा ऑर्गेनाइजेशन अमना मणिपुरदा येलोंग मि कंचनबगी ओइना चनबा आईएलपी की मयुक्त सुप्रीम कोर्ट वखलखिबा दु अथोबदा हंदोक्ननबा मणिपुर की माहिरोइ लुप मरी एमसु एमएसएफ केएसए अमदी सोकी अपन माहिरोइसिन एफएजी मई थाखरबा मतों अमरा बेंगोली न खंगबम आंदोक्तबदगी ngasi अमुक माहिरोइ लुप मरी असि अपन माहिरोइसिंगना ऑर्गेनाइजेशन असि के सेक्रेटरी बकुल चंद्रा रोइगे एफएजी अमुक मई थाथुना खोलाव कया लाउखरे अमरा बेंगोली की खंगफम आंदोक्नदा बथा असि के तरेता माहिरोइ लुप मरी असि अपन माहिरोइसिंग एफएजी मई थाबा हरकपदा आइंगांग पुलिस पर्सन सिंग लागलगा अकन बमुंगदा मुगनरगा एफएजी अदुमन खेबने ngasi ke khongchang adu ki matang da mairoi lup mari asi ki meke dagi chanariba ILV asi kana gumba community forup amada ki mayuk tanate masidi isa ki ramdam ki yelombi jokhana da bane isa ki yelombi jokhat pahai pasti isa ki hakni amadi mase democratic ways ne masagi state lamdam ki indigenous kanana balairiba chanariba asi makta da supreme court wakalakpa asdi constitution ki wangmatani aige जेसी आईएलपीएस स्टूडेंट्स विंग की कन्वेनर हाविजम चलाम्बन पामी सिंह दा हाई मणिपुर के मिनिस्टर एन बिरेन महक लैरिब मखैदि लमदम मसिदगी कनागुम्बा अमतना आईएलपी लौथोक पंगमलोय हना फोंदोखिबा लैखरबने मसिदा स्टूडेंट विंग की पैकेदगी हाजनिंग मदि लमदम मसिदा लैरिब तोंगन तोंगन बा बियोय कांगथोप सिन लमदम सिदा आईएलपी सनना फोनबदा मतेंग पांगबियो लोइनना अमरा बेंगोलिना मगे खोंगफम आदोकना फोनबदासु लैंगाक लोइसिंगनासु अकन बथौदांग लौबियो लमदम मसिदा लैरिबा बेंगोली सिंगनासु लमदम मसिदा आईएलपी चनबदा अकाइबा लेते मकोय सपोर्ट तौके हाइबा वफम फोंदोखरबने अदुरा अमरा बेंगोलीना तौरिबा थौंग असिदि यामना अर्थ थोकते अमरा बेंगोलगी थौक अमदि मकोयगे खोंगफम हांदोक्त्रिबा फावबा लमदम मसिगी येलोंग मिसिंग तुमिना लैरोय मखल मखा कयागी खोंजंग लेपतना चंगसिन गिगने लमदम मसिगी येलोंग मि कन्नना होनबदा मियामनासु मतेंग पांगबियु अनसु अपील तौके अतोप पाउ अमदना मियामदगी लुट तौरिबा क्रिमिनल असिंगबदी एमएलए रामेश्वर ने हंदक मरक मीडिया सिंह द कक्सिंग की एमएलए एम रामेश्वर सिंह की मियोय खरन वाइसुर चंद्र सिंह के मदक दसिरकलिबा वफम असि युमफम यावदबा अरानबा प्रोपेगेंडानी अरानबु वैद फादबा ngangliba miyam की मरल लौरिबसि एम रामेश्वर नि आना बीजेपी की इंटेंडेंट कैंडिडेट वाइसुर चंद्र के ऑल सरा यूथ कमिटी की एक्टिंग प्रेसिडेंट एमडे हुसैन अहमद फोंदोखरे ngasi sorada pangthokiba paugi bifam amaga mari leina mara makhatana phongdokibada waisu chandra di kaksing ki karam karamba mafam da sodhari miyamna kari awaba thengnari haiba thiduna development tawraklibana pane mana criminal case da senharam labadi lekle su haikraba kaksing ki miyamna madawgramna MLA oina tam ahumlak thangna thana da ka halam libano masi jumfam yawdaba aranba propaganda ni miyambo apangba sina da ba ikaiba pinarba honaba wafam ni ana phongdokhe मार मखतन हाई लाइरबा मियाम की VDS की साक्थुंग सुना पिबीदबा कोविड पेंडेमिक लांथेंगनब थादगिब सेनफम माफम मरंग खंगनदबा लंबी खरा कोयलास थारग लंबी निफु कोयलास थारे आइजनबा इको टूरिज्म डेस्टिनेशन की लाग यांखै काइखरग संसाबु लोसिनदना थंबीबा लौमी सिंदे लोन फिनी आइजनदना पता लौखरग लोन तुमिना लौथोकिबा UV अदक्साना सोरागी पुथरक वाटर सप्लाई स्कीम बो माना पुथरकपनी आइजिनबा असिगुम्बो ओइदा पादबा क्या आइजिनबा असिगुम्बा क्रिमिनल दी एमएलए रामेश्वर नि आइके मांगना हाई वाइ सुजंदा की मतमदा मियोय लिसिंग तरागनि थोइ हेना बीजेपी दा इनरोलमेंट तौहंदुना कक्सिंग दा बीजेपी बो मपांगल हेना कलहन खिबने मसिगी सबजाब खुदम चंगदम हौजिकसु लेंदना लैरे करिगुम्बो रामेश्वर दा बीजेपी की टिकट पीरबदे कक्सिंग केंद्र दा बीजेपी असि सही ही लुपगुम लुपगा लोइना कक्सिंग गे चाको तौरंग दसु मनिंग हल्लगनि हना फोंदोके अतोप एडिटोरियल की कलम अमदना मणिपुर द म्यांमार मसा कैम यामना संचिलखरबगे आइबदो सर्वे तौदुना खंगदोकनब होनब मथौ ताई मणिपुर ग म्यांमार ग लुनरिबे इंडो म्यांमार बॉर्डर परिंग असि हौजे होरो ओरांगदुना लैरिबने मसिदा मरम ओदना बॉर्डर क्लासिलक्तुना ड्रग नोमै अमदि आइना यादब पलुम क्या मणिपुर ngमखैदा पोसिलक्तुना ललोनबगी थाबक लेप लैतना चथरकबगी मरम अमसु ओइरिबने पुरमगसी की मथक्ता हौजिक म्यांमार दा लानबी की लेंगक शासन लैखिबदगी म्यांमार मसा क्या लेफम जाफम खंगदबदगी म्यांमार थादोक्तुना जुमलोनबा लेबाक क्या दा संगजाफम लौदुना लैबे यावरे आंग नहल तसु थाईलैंड दा म्यांमार मसा रिफ्यूजी इन चेंसिलकबगी वाथोक थोकलेबने
ओइरिबा फिबम असिदा ख्वादिगी हेना म्यांमार मसासने संगजफम लफम ओइगनी हेना पानारिबसे मणिपुर की मरु इबा बॉर्डर टाउन मोरे अमदी मोरे के थंगनरिबा म्यांमार बॉर्डर परिंग मयादा लाइरिबा मणिपुर की चिंगी खुल कयादा म्यांमार मसा क्यामरम संगजफम लौदुना लेरमगनी हाइबसनी हिरमसे के मरी लेटना पाउसे सिना ममंग था खरदा म्यांमार मसा क्या इंटो म्यांमार बॉर्डर मरक्ता लेबा खुल खरदा संगजफम लौदुना लेरे हाइना रिपोर्ट तौखरे मसिगी मतुंगदा अंदक थाक असिगी मनुंगदा म्यांमार मसा कया इफुंग फोंग मोरे बॉर्डर टाउन द सेंसलापगी थौदोक थोकले मदुना हौजिक म्यांमार बॉर्डर परिंग द मणिपुर की ngमखै मनुंग द लेरिबा खुल क्यादा म्यांमार मसा क्या यामना संगजफम लौदुना लेरिबगी हाइबदु लेंगा की मरी लेनबा अथॉरिटी न थिनथबा तौदना यामना कुपना सर्वे तौदुना खंगदोकपा मथौ ताई मधुरबदी मखोई की दमकत ओइना आइना याबा रिफ्यूजी कैंपसिंग हांगदोकपिदुना मणिपुर द संगसिलगलिबा म्यांमार मसासिंग अदो मिरुंगसी का लोइदना मतम खरा निंगथिना ngakjendun thamphina honafam thoge madunatana hiramasi ki matang manipu laingana lokotfam thopa thabakamata lokatana asum laithokpa tarbadi aina yadaba mongda member masa kya manipur da pangsang da sangsilaktuna namduna khunda silaknabagi aso maram am oigane masina manipur gi oina hiram kudimakta jamna chauna akaiba am oirakane khodamoina more border town asida ngalingi matamda lairamba indigenous people sing nataba mioi kya thamjilaktuna haujek yimdang bana kainaba haibadu oiriba asine पुनम गसी ngakthoknaba haibedi manipur gi yellow machine kanchana bagidamagta hauji inner line permit system chanaba aurabaso manung pungho hobo alfi haibadu oiduna leiribani asagamba sarak asita manipur gi ngamkhai gi paring matau karam tauna leire ngamkhai lansin tuna bitop miancha kaya yamna manipur da sangsilakraba gi haibagi matangda manipur laikana lokotpam thokpa thabak lokotana leibagum tawribasi yamna lale manipur gi district sing gi manung da jiri bam district ta bangladesh ta gi changlakba Bengali masa kia na hausik pungku kuptan lairi basi kanagi aswibun aibadu lengan akhang batai maramaduna hausik Myanmar dadi lanmi ki sasan laiki badagi misam praja sing laibang amdabadagi yungdol nabal laibak sing dasan sinduna lainari maduna Myanmar masa kia into Myanmar border lansilaktuna border paring da lairi ba Manipur ki khul sing da Myanmar masa kia sang jafam lokdun lairi aibadu sabsana khangduk lokot pham thok thabak sing lokot pasungani maduna tana free thadok tuna Thambata arabadi Manipur si mitop na langway san lamdam ama haibadu oiduna lamdam asige yellow wising but kiba yabagi maram oigani abasi Manipur laingak na khangda thabak tawpatai atopa pau madana laingak na kaksing district ki covid warrior oikiba sing chawna namthak tawbire covid-19 ki ani soba web da masa masagi asinba kya kai thoktuna laichat asibo maithe ba fi na ba khona bada asoba thotang lokiba kaksing district ki staff nurse oigiba mioi kunga mari kaksing ki dedicated worker tara loinana Catering service taukiba ising supply taukiba miyo sing san pam pithok pidabana covid warrior oikiba sing mayam thadok tan chena bagi tan pam yaure aire kaksing wari gi kongoi community hall da bangthok pa pawge mifam amada ss silas ko ba miyo yaman ai covid-19 lan thengna pada lenga ki jathang matuk ina miyam gi damak khanduna lanai oina puthokiba san pam athoba matamda pidok pitrabadi makoisu aribu paisi na duna lakliba sajat kunipan dagi inbed oikiba sing dagi mathok taba san pam sing lokon arba thorang tawragani aige Catering service ki asoba thotang lokiba bi bizena phangthokibada Manipur da leiriba kendra homphogi manungda yankhai ga mapandi kharada orabasu pithok pire abagi paw leire adaba kaksing gi oinadi lupa amapho pebi dana leire mari leire basinda taksilabasu local MLA DC amri CM ona amana amada tasina duna leire miyam gi dabak khandun wana hotna sakibasing asigi damak khangbidun athuba madamda lenga na local MLA amadi mari leinaba officials in the covid wari roikibasing na haujik Tengnariba awabase kwakan binabasu apel tauke Parliamentary board ki mifam loiduna chief minister alagre intending candidate sing tharakhunare merep sing ming ayang lak thokadori Taraga nithui suba Manipur Legislative Assembly ki mikhalda BJP ki merep kana ohengadagi abagi matangda BJP Parliamentary board ki mifam asi nungthil famkhre mifam yawruba chief minister and parent works minister TS Biswajit amasong BJP Manipur State Unit ki President SR Dasu ngasi numidang Imphal da yawrakre mifam adu ki matang de Imphal da yawrakraba BJP ki mute kangpu na wafam amata phangthoku aiba yadre masigi su matak da BJP ki national leader sing nasu karigumba wafam amata phangthok palaitre adu mabu masing yamlaba intending candidate sing de magoi ticket phangatra phangloitra aiba wakal da tharak hunare party sing machin chatba misaga mana phangdurak pa ki matungina ayang Republic Day ki thoram leibana Party sigi ticket lauthokpa lusing basina yaningde maramaduna laklibe January 28 da oina ticket lauthok la bayai airi
Pawasina hai ngasi nungtil pung ani taba matamdagi hauduna BJP gi National President JP Nadda, Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, Defense Minister Rajnath Singh yauba BJP gi khwati wangba body asina lakadur pataragani thoisuba Manipur Legislative Assembly gi mikal asida BJP gi mirep oinana bagi damak sem sariba miyosing gi ming yauba panelist loina makhoi gi survey reform sing pha puthokton khanaraba matung de state asigi state asigi oina BJP gi mirep oigador basing gi ming laptop boloi khre are ngasing mifam adu pangtok lamlaba matung de Minister N Biren BJP Manipur Pradesh gi President S Harda Devi Works Minister TS Biswajit Dasol Falcon 2000 LX charter flight tan bidang punipan minute kunga mari taba matamda Imphal International Airport ta thonglakre Panbajabadi Hokibe January kun mathoida Minister gi official residence da BJP Manipur gi election in charge su oriba Union Minister Bhupendra Yadav party ki national spokesperson su oriba state in charge Dr. Samvit Fadra BJP gi Zonal Organizing Secretary Ajoy Jamwal Jauna Minister N Biren BJP Manipur Pradesh ki President S Harda Devi party ki state election committee ki members sing yauna pangthoke state election committee ki bifamna Manipur ki tongan ba assembly constituency sing da mirip oiner ba thak galakhiba musing ki biodata sing yauna kup yang silaba matungda mirip sing ki oiba final list am assembly election in charge Bhupendra Yadav na pukhi bane Loinana State President Ezarda Amsung Works Minister TS Biswajit na January kun mathoida Delhi da thongki bane Loinana State Minister N Biren na January kun thoi gi ayukta Delhi gi da Imphal taruk laba matung da mafam atu da tongan ba mifam kaya party ki lusing pasing jauna fang thok laba tung da constituency khara da lusing ba pun magna yana rab mere puthok pangam da la ke bane ngasi gi parliamentary board ki mifam atun state asigi mere oigadori ba single list ama finalize taukiba loina lakliba January kun tareta lakthokna do sem chakre aire Imphal da laklaba matung de airport ta pawmi kharaga unabada BJP Manipur Pradesh ki President S Harda Devi na hai auzumaki oina BJP ki ticket lakthokpa ki sabjab matum lekthokpa leitre adobada asigi manung dadi soitan lakthokla ba yabagi oitokpa lai Meghala sida BJP na constituency umpu maktam hirep thagat kani mirep sing tangkak naina lakthokpa ki wafam leite BJP ki oina mirep ki matang da ka hena chaina ba leite mirep oina ba thorakpa amba wari sana ba loiduna leire warisin purakre mirep sing di survey da yumpham oiba ming lakthokpa ngai ba tabane Delhi dagi thunglaki ba Works Minister TS Biswajit na hai BJP ki oina tongan ba ticket pipu ki system ama leijari BJP ki oina tongan ba ticket pipu ki system ama leijari party ki lusing basing ka khanaba yaba khanare nainaba yaba nainare ticket ti field work da yumpham orga lep kadabane Mikhal ki notification asi February amada thokadaba oibana badugi mamangta BJP ki mingsoi tan lak thorakani habagi thajaba lai survey report center ki lusing basing da thamlamle ticket ti makhona leplaga lak thoraklagani haike maraga sida angakpa vote khutkhom ama thengnare India ki democracy da yamongna bani habagi yaba amasung Mikhal ki model code of conduct na yadava angakpa vote khutkhom ama social media da thengnare BJP ki thambali ekpa symbol da nobi khara tongan na makhut namlaga aigi imung da mi ahum laijai aigi thawaina leiriba makhaidi ibungo project dage sugong hongjararoi aina karigumba project ki thambali ekpa symbol asida vote pi dragadi aigi imung manung awa anata ba aibadu oijarage haiba video clipping ama social media da viral oiraki novi singatuna BJP ki thambal symbol da namlaga wasak padu kanagumba nopi kharana namdun ain bagi mohung sumale video matikadu viral chatkraba tungda masana masabu moirang them landoni kawi aijaba Nopi amana thambal gi symbol da namlaga wasaki badu kanagumba namduna tahon banate isana yana tawbani Congress ki kampuna madubo viral san bani aina amuk sengtor pathengna ke adoba pau amadana gari agency taraga tarit ki trade certificate kaktakre Manipur da gari jon bagi thabak tawriba agency taraga tarit Manipur langa ki transport department na unauthorized dealer ni aina khanglakpaga loinana magoida piba trade certificate sing kaktakre magoida gari leiruba sing sera phangni oi aina Director Transport na kudik bi tuna thokiba jarul mana hairi Director Transport Dr. Nevet ita lapom na kudik bi tuna thokiba notification amana trade certificate kakta khraba gari gi agency taraga taret adudi singmai rong da leiba Radhe Motors khoyathung DM College Road da leiba Yaima Motors and Associates Thangmaiwan DM College Road da leiba Prince Motors Thangal Bazar khoyathung road da leiba SK Sales Corporation Thangal Bazar khoyathung road da leiba Lairembi Motors khoyathung road da leiba AKP Traders Khansari Sugar Factory Thawal manak da leiba Agro Motors khoyathung road da leiba Mechanics Cooperative Workshop
Sagolban Tera Bazar Liba Bharati Enterprises Khoyatung AVC Gotown Manakta Liba Impal Motors Tangal Bazar Khoyatung Road Liba Ibungo Automobiles Khoyatung Road Liba SAS Automobiles Khoyatung DM College Road Radesna Enterprises Thangmaivan DM College Road Liba Ganesh Enterprises Khoyatung DM College Road Liba Sasan Motors Thawalgi Lamjing Terafur Liba Rosni Motors Amasung Purana Raspberry to Wangkai Road Liba Thongam Motors ne Notification aduna hai Manipur Liba authorized motor dealers in the Adoba Gari Liba Matamda Registration Kidambak Dealer Point Registration System Masi Packet Power Loin Namasi Kitabagasi Dealer Singi Makuta Senari Padnasri Award Lautupada Manipur Ahum Yaure India ki civilian sing the piba khwaiti ki wangba mana sing manung da amwariba Padnasri Award samagasukna taret pina da lautopada sahi asi goina Manipur dagi miyoi ahum yawrakle mana si ki damak yawraklaba miyoi sing adudi art kilamda singjamai mathak thoksom laikai dik lauremba beno kagjing barang them laikai daki em narange loinabi langna londu da khogop saribi moirang them mukta mani amadi kongba nadaimam laikai daki lai phadibi sabu konsam ibom jane Padma Award asi ahumna savani award sing adudi Padma Bhushan amadi Padmasri ne ahumasi pullaga miwi chama kungani panda Padma Award lauthorakbani masigi manungda Padma Bhushan gi oina miwi mari Padma Bhushan gi oina miwi taraga taret amadi Padmasri gi oina punna miwi chama sumna taret ne ariba mana sing asi Rashtrapati Bhavan dal India gi president na sahi asigi March nadragna April thada yantokani Laibakasigi oina jamna singthaningai oiriba mana singasi art social work public affairs science and engineering trade and industry medicine literature and education sports civil service spiritual habna sing ba category tara thokna khaidoklaga thoidok hendokba mioi sing khanka tuna pibani nauna mioi mari laikidre omicron gi case nifugani thoi sukre COVID-19 की जामना लोग नकन variant am ori Omicron variant की case Manipur da nauna thengna ki baga loina state asida hauju phawada variant asigi apun ba case ni fugani thoi sukre and health department thadorokpa chairwala man airi health services ki director Dr. K Rajuna thadorokpa chairwala man ai genome sequencing report da Omicron positive oiba thengna raba mi homework isolation tawbagi matam loirada mangjono da discharge tawkhra ngak makoi ganak naramba singi khongkul liba amadi containment lautopon singba thabak sing Mangjong na pangthokrabani orekleba pibam asidam yamna section na laibiyo COVID appropriate behavior sing mafung phana khakna satpiyo amadi COVID vaccine mafung phana kapthokpiyo Health department dagi fangba pawgi matungina state asida mapal lebak sing dagi state asida sanglakhiba miyoi sing yangchan pagi thabak yamna kanna sathari positive oiba yawrokpada khudakta isolation tawduna makoi ga nagnaramba sing khongol libagi thabaksu sathari karigumba positive oiba yawroklabadi makoi gi sample sing atu tangai fadana genome sequencing tawduna karamba variant orbagi habadu khangtok nana bahwanare state asigi on genome sequencing tawna ba mafamasi takil ta leiba IVST asi khakta oiba maramna atoba state chingdasu sample thaduna genome sequencing ki thabak chathari process asi matam changba oibana masigi result lakpa matamda covid positive oidun leiramba miyosing ki isolation tawbagi matam loikibana hanbadagi discharge tawkhraba matungda Omicron positive oirami haiba khanglakhibani aire COVID-19 common control room na thadorokpa cherol magi matungina Manipurda Hauki bapung kun mari asda sample lesingani sadruk marfuga taret test do badam yu chamri humbuga mathoi positive hoiba thengna to na positivity rate chada taraga taret dasmik ani da leire loina active case lising samanga marfu drama pal leire sahi banga da congress MLA chada ni fugani thoi BJP da chongsen ke hauki ba sahi banga da komja lising ani taraga taret da pangthoki ba Manipur gi state assembly mikhal da congress ki MLA oina mai paglakhiba member sing ki manung da chada ni fugani thoi BJP da chongsen ki ana agency da gi phangba pau amana aire Agency ki bawasan ahai kumjali singani taraga tarita pangthoki pa Manipur ki state assembly mikhal atuki fal hek lauthokpa nongan bada congress ki MLA ama BJP da chongsen ki all India Congress Committee ki Manipur ki observers oriba screening committee ki member Pedut Bordoloina hai congress ki mediap oigedoriba miyosingda ticket pikraba matung wasak loba pame masina makhoibu thaja dabagi wadi nate ticket piriba amadi oigedoriba mediapsing asi congressman ngaktani kodong chadab amadi awaba kaya thengnarbajo congressman adum oigani haibase khangi adubo thajanabagi matugina wasaknabagi tangai fadaba lei handak mikhal pangthu kadurba state amu oriba godadi congress ki candidate cheng terminal mox amasung sarasta chatuna
टेम्पल मोक्स अमसुंग चर्च चतुना मिखल माय पाकलबा मतुंग पार्टी थादोक्तनबो वसकनबो फावबा लैख्रे आइरे पावसना हाई सही मंगादगी ममंगदा सही मंगागी ममंगदा मणिपुर की सीट हुमफु लेबगी मनुंगदा कोनिफान फंगदुना ख्वाइदगी सीट जामना काखिबा कांग्रेस पार्टी असि तामबरी रक सुबा ओइना लेंगाक पाइगदबदु पोस्ट पोल अलायंस अमसुंग कांग्रेस एमएलए चोंथोखिबना लेंगाक सेंबंगम खिदे आंध्रोदगी कांग्रेस एमएलए ओइना कारखिबा टीएस श्याम कुमार बीजेपी दा यावखिबा इकुइ कुइतना चयुल होंगी मनुंगदा कांग्रेस की अतोप एमएलए मंगा अमसु बीजेपी दा चोंगसनगे कांग्रेस की एमएलए मथंग मथंग बीजेपी दा यावखिबा असिगी मनुंगदा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट गोविंदास कोंथौजम अमसुंग वाइस प्रेसिडेंट साल्टुलियन अमोसु यावरे टिकेट पिरक्तबदगी यंखोम नीलचंद्र अमदी वर्कर सिंह आईएनसी दगी रिजाइन तौखरे तारागा निथुचुब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिकलदा काक्सिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा आईएनसी की मिरेप ओइगनी आइंदा सेम सारंबा सोशल वर्कर यंखोम नीलचंद्र दा टिकेट पिरक्तबदगी माकी वर्कर सिंह लोइना ngasi आईएनसी दगी रिजाइन तौखरे काक्सिंग खोलेन लाइसांगबम असांगबम परेंगदा लेबा यंखोम नीलचंद्र की जुमदा पाउमिसिंग उनबदा काक्सिंग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी की सेक्रेटरी यंखोम सम्ब्रेंद्रो हानगी चेयरपर्सन यंखोम राजेंद्रो एनएसयूआई काक्सिंग डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट के एस रविदास एमपीसीसी न सेमखिबा काक्सिंग असेंबली यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट केट्रीमेम सिंगलेम्बा यावना सोरा इरेंगबन विजयपुर पालेन की आईएनसी मेंबर सिंह जावना मियो चहुमलम आईएनसी की मेंबरशिप तक रिजाइन तौखी लोइना यंखोम नीलचंद्रना लोसिंगदुना सेंखिबा आईएनसी की बुथ लेवल कमिटी सिंह डिजोल्व तौरे आइना लाउथोके पाउमिसिंग उनबा अदुदा यंखोम नीलचंद्रना हाई सर्विस लेरिंग मतमदगी हौना एसी असिगी मियाम अमदी लेबाग असिगे ngamjaba thakta thawal tawduna lakhi kaksing bu schedule caste certificate phangadan bu honabada maifuna na thawai yaki loinana art culture ki lamdasu thabak kya paikhalakhe masida natana manifa organized tawrokwa juvenile association semduna football ground nasan ki thakta sengkot khiba na singba tongan tongan ba khul leka ki development program kya paikhatuna lakhe laibak mayam gi ahin ba thawal tawning bagi ihul leibaga loinana ANC gi mire phamba ohen ओइनना बगी पांदमदा पार्टी इस संगलुबनी अतुबो तौकिब थबक थौरम सिंह अमदा यंगदना थिगतना मियोय अमदा हेक्ता टिकेट पिखिबा असि वर्कर्स सिंह दे यामना नुंगाइतबा फावल्ले मासेना मरम ओरगा मिखल थेंगना रोइसिरा हाइना खलकबदा वर्कर्स सिंह नुंगसि बिदुना कन्ना हरकपदगी मियामगी मातेंग लोइना मिखल सोइदना थेंगनागने मासेदा मियामना अहेनबा मातेंग पांगदुना एसी असिगी मिहुत अमबोइना थागतपियु अन अपल तौखे मखतारकबा अतोप पाउ अमदना नाइट क्लब दा मई चाकबा खुथोंगनाबदा यामदाबदा मियोय तारागा मापन सिखरे इंडोनेशिया की वेस्ट पापुआ प्रोविंस की सोरुम टाउन लेबा नाइट क्लब अमदा थोखिबा खुथोंगनाबा अमदा मफम अदु मई चाकलखिबकी मतुंग सिबना अयambo ओइना यामदाबदा मियोय तारागा मापन सिखरे मियोय मदि थांगना थिनखि अदुग अतोप तारागा निपान डबल और नाइट क्लब अदुदा मई चाकलखिबा अदुदा सिखिबनि अन ऑफिशियल सेना हाइगे ngarang ningthokaba midang pung taraga mathoi tabada खुथोंगनाबगी थौदोक अमा थोखि मदु थांगजुनबित खुथोंगनाखिबा अमदगी मखा सांगथरखिबा थौदोक अमनि अन स्टेटमेंट अमदा सोरोंग पुलिस चीफ एरन योतो सेटियर वन आइके इंडोनेशिया पुलिस की वांगलोय अहमद रामाधन की मतुंगिना थांग सिंह टेन अमसुंग मोरोतो कॉकटेल सिंह पाइबा तोंगन तोंगन बा इटनिक ग्रुप अनि के मरकता खुथोंगनारखिबनि आइके मखादना खुथोंगलक थोंगनरकपा थिंगनबो वेस्ट पापुआ रीजन पुलिस ना खुदकता रिलीजियस अमसुंग ट्रेडिशनल लुसिंगबसिंग वा खानाखरे तनागी थवन दगी थोखिबनो मयदु करमना चालखिबनो हाबदो ऑफिसर सिना थिगल्ली आना माना माका ताखे मदम सानदगी ललहौबा अम्मा लेरकलिबा मनु हंजिनबा वेस्ट पापुआ दगी मियोसिंग थौदो अदुदा चेनदि अना पुलिस ना हाइके असौबा अंगांगबा अमसुंग अंगौबा मसुके बिल्डिंग अमा ओरिबा नाइट क्लब अदु मैना तुमना चाखरे अमसुंग मुसिलबा चंगफम अदुगी नाकंदा मैना चाकलबा गाड़ी अमा तादो लेबा ओके क्लब अदु अहानबा फ्लोर दगी चाकलखिबने आइकोने हेक नबलिबा मकै मी लखथोनबा होनाकी अदुबो ngase yuk फायर फाइटर सिंगना मयदो मुथलबा तुंगदा मफमबदुदा अखोइना हगजंग खरा फंकी अना पुलिस चीफ सिटी वन आइके रिवॉल्वर अहुंग लोइना लुपा करोड़ अहुंगी ब्राउन शुगर फारे ओडिशा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ना नायगर डिस्ट्रिक्ट की आसान बजुम अमदगी सेनोइना लुपा लाख हुंफोग मंगा अमसोंग रिवॉल्वर अहुंग कोना लुपा करोड़ अहुम हेनबगी ब्राउन शुगर फारे आइना सीनियर ऑफिसर अमना फंगदोखरे SDF na miyo ama fakhre amasung atopa miyo aniba police na phana bi hengseli ana senior crime branch officer Sanjit Pandana aike SDF na ka payariba revolver maru kharasu jum adudagi fangke report singi matung in atopa desi khara gi miyo oigani aipa maroiba chenariba miyo aduna bhake imung manungi miyo singal loinana asan ba jum amada aukiba tha khara laike maphamasida bhagna drug zone bagi thabak tawi ana crime branch lekun sing aike कांग्रेस सीनियर लीडर RVN सिंह बीजेपी द यावखरे हानगी
MP Anand Gautam su party da kitokre matangda da pangthokadoriba marueba state assembly mikhal singki Chahul Kharagi mak oinana Congress ki senate leader RPN Singh ngasi BJP da yaukre magi political ki kongchat anoba mayur amada honglagane makhau ki ba sahi kontra gani thoi party amada leirakre adubo party adu hauzik makhatana magi oifom thokpum bau adu da leite haina BJP da yaunarba maki khongthang adu lauthok lutuna pawgi mifam amada mahang haige ngasi miyam gi fanhadba ki dambak thabak tawba musung leiba ki chawkhanadba ki thabak tawba party ema leiba tarabadi madu BJP ni abase mipum kudipana khangi haina mahang na phangdoki Uttar Pradesh da Congress ki kwadi ki sangnaraba loching basing ki panungda amhoriba Mr. Singh na masi aiki debak anaupa ahauba amani haike hauki ba sahida Jidin Prasadan Congress da ki tokiba musung kona Yogi Adityanath government da Minister amu oikiba athoki matung Mr. Singh han Congress da ki tolakpa da anisuba asoba mane masagi sai yang hika tari churaba politician asi Jharkhand Mukti Morcha JMN gal loidan lengak pai minariba Jharkhand Congress ki incharge sing puri bane masigi mamangda mangna padrauna assembly constituency ki mute wairam ki amasong lising ani mapanda lok sabha mikhalda Kosin Gerdagi Swami Prasad Morseba Maithiba Piramki Congress lusingba Rahul Gandhi ki yamna nagdaba amni aina matam sangna dagi khanarakiba Mr. Singh Congress ki mikhal ki star campaigner contract list adu ki banung tayauke mana BJP da hek jaukiba madung Uttar Pradesh dagi veteran Congress leader amsung hanagi MP Anand Prakash Gautam su party dagi tokre maka darakpa atopa Manipur ki pau amakhatanga Court na February mari da Minister Biswajit pa court da lagna na saman bikre ngasi dagi da thani fa longi mamang da me mafal lising ani kun mathoi da pause ani da phongkiba pausing bo aran bani amasung pausing adona 14 usia court nongsup jila parisat ki member oibagi mathak ta pang thokadoriba Taragani to Chuba Manipur State Assembly election da mirip oigudurba seram negen Sahyang kai apopo laikitaba is mangi Singjamai wangba khetri legaina fal tawrakiba criminal complaint case amaga Mariletat Lampel Court Complex da leriba Special Court for MLA MP number 2 Manipur Thongju Assembly Constituency ki MLA su oiriba RDNPR ki Minister Thongam Beswajit po mathang thagi marida court asida soidan masala na samon notice pikre Aribada content sing asigi maru iba pau khara asiba pau tamjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yang biriba panaba pathaga sari channel sana domda kanarabadi subscribe tawi dribasana subscribe tawir moloina like and share tawu su kawi kan panaba po amakana thaga sari